Kerajaan Nabi Raja di hula-hula sesuai itu perkataan tanda budaya pamukbok mainan kami untuk bagas rumah-rumah nana suci namakan jadi aman tangan lain dan jepsam puluh bagio di mana laulau kerajaan nami di hula-hula nami yang mengupoi nanamion seperti yang maha muda baka agia tutuga bimopok ke persaulian di beberapa nita inangon asa naga beselah sirwani kami keluarga subi lubi biperan dari nangong di mana jangan mina hukum botoh kami tuh kamu hula-hula nami tulang awi tuh ada dua-dua di hutan nami ina pamoko mahita raja nami di pernakok di makanya arion asal nako mempersaulian nako aku panggawean kita calon untuk pohon nyawak dan abad tua dewata siduk budi mahami di hata huwa raja nami upacara tawi masuk tikion tuh kamu hula-hula nami rajai rumah peya gabi macal horas gabi lah menggoro nami marga samose jadi ope di hitabo para naputa torong nafsu rumah peya di hamuna amang boru nami do keluarga besar Samosir. Di son nung araw hami ula-ula muna marga si Rumapea. Inaong di pabotoh kamu jalanong isaksyo tataksyo. Parmopon ni iboto nami apala di parnako ni matanya rin. Asa mo po matutunauli mo po manalenggan. Di sude peparan ni iboto nami na tinarikon na. Mo po matutu persaulian. Mo po mado hagabiyo. Di sude peparan ni iboto nami on. Diaka naung marhasohotan. Do diaka na sodaho rokka doke. Imatang yang nami tua mata dewata. Jadi somanari amang baru. Di parmopon ni iboto nami on. Maning na sumod dia pe anong do bainon nami ulos parsirangan ima buarna sahabu buamang boru kukatahok kami maya teh asa bicara orang raja nami tak hidup pengiluan nami sesuai itu keadaan yang pun si jodoh-jodoh tubuh ada perboronilah si sumpah pasangan rajai gabi banyak orang matutu jadi apa julu sawo jadi toh, isok kami hula-hula. Maka saput adat na kayudiyut siya ng puta na perjuli. Bidok na tua-tua. Saput mana putih nauli. Mana putih hagabiyo. Di sure peparang. Ang giat peparamu na tinarikong musubi. Dohot akka pahukum do akka nonom. Dapotan akka persaulian nom di akka akina mangihut. Ditang yang nami hula-hula marga sibo makele. Opat to satu asanggiat di dalam swasta ho di Jolona. Borkat maho itu ada perempuan komoni mati dekat udah berapa agian mata mau berasa dari batu sini Perasaan saat ini urus pasirani jadi bulan abang boru yang taruhun karena tabuti bengse yang kami batu amsa jadi dia mu pulang nabi rajai sitohang saat kami mati tuh kamu pulang mau lihat di mana jadi molate mah sud bulu mereka Samosir ison gendong nami kurang sitohang itu orang mama tu jauh-jauh nan dari bukat tangan nak. Jadi nakok manawil nakok manaringan. Matutu raja. Dia mu penopar ni anggur nandok nak kita kon. On nak kerja pas nak muli do sudah. Jadi dia mu penopar ni kita kon. Sadama mu songdai naik. Nomor bodong dari tua. Ima moloi anon itu kon usongna tu berpuli. Unang marsihan. Ise auton una solida berkurasian urut tulang kamu somondo kena jual mah balikan mah pagawe kumandang busaduan
Ari muna ro gabe marga Samosir akan wangi masih paluluan. Matutu. Jadi sudah akan masalah matangnya matutuan naken saat itu rumah saat itu pekian nunga saat itu kau jauh-jauh nasi buka tangan neng sama sudah akan pinukan saat memang tutang tangan itu aneh. Jadi saat utang bersama para orang. Matutu. Buti mahata kami Tulang sehat. tulang Setora. Na tua-tua di hutan kami. Sudah kami mati tua mama. Gabi ma jala horas parjulu mata dok mulai ate tutu hatta bisa luhut dengan basana do asidirohana di laut tersederion di acara pramoponon mardala do dengan kami di son sian na tutu di huta nungga usak siok kami taringo para datun di parmopon so na pinukkan yo puta si jul-jul tubuhi nungga mardala do dengan jala uli nungga di pasat hula-hulai hula-hulat ta ima rumapea sabut ni day nangon agyak matutu mana putin na uli matang putin na dinggan mon tu saluhut poparanna so ni manak keningan set tulang sito nunga di basa hata na uli hata na dinggan hata pasu-pasu agyak ma di basa tuhatai tu saluhut poparanna hami petong sen natutu ni huta mangido to materi bata agyak ma day nangon inaung sari matuon day nangon maninggalot tua mon maninggalot kasangapom mon dia mu salu na poparanna jadi ala nang sari matua do day nangon jala nunga gajang umurna nunga gabi marpau pusya anak marpau pusya buru asa dohonon nami ma sok katanis dua-dua tibot yang di rumah tibot yang di sopo nunga gabi day nangon satu na sari matua seu gabi amma mu salu na poparanna agak sudut na poso Matutu. asa lomak silit juang lomak soni babuan manang di dia biar mau poparni dia dari nangon tang yang nami san natutu ni huta saya disimamu di pasu-pasu tu hatta sasa ni solu saat matuotean nunga saat acara pramopono taulahun sesaat ma itu seluruh leleng mangolu saat panggabian saat matu perperasan so ni mahatan nauli hatan ading kasek kami tutu ni huta Harus dihamula tua-tua di hutan kami. Open main raja nami. Numubi dihamu hula-hula nami rajai rumah kaya. Nasa rajai ma pasip pulun na pasang tutu kami akai. Gabi majal horos. Jadi dinaung sikop pulau ta di karnakot ni makanya rion ima di parmoponi ibotonami tujaru-jaru na sopinukan ni tanganna doho na kupasahat tani sabut ni ibotonami on jadi kupasahat kami ma tuhamuna memang buru nami hasuhuton marga Samosir apu hamungan nauli apu hamungan nalinggan song lima sian hami hula-hula muna butima Gabi majal horos raja nami. Jadi yung pinihita, dumubi di buru nami. Atau pangapu manihita nang di basa ula-ula ka perjulu maburu nami. Pangapu. Mau lihat ma tulang mau lihat ma sudi di tuhatta ala builu behita kipas lima di menubuton di pernakut ni macan nyarot di pasahat tamu sabut tu buru muna jadi hami be siap buru ni Samosir madok mau lihat do tuhamu tulang nami saya tu hatta ma nama dongani hamu di dia pe hamu maringanan manak pe hamu mula anos sore sebagas namion saya tu hatta ma nama dongani hamu oras ma songoni ma siap kami boru Gabi matutu jalo horos mauliati ma dituhatam mauliati ma dihita saluhuna. Dihamu hula-hula nami rajai rumah pea tulang nami sitohang tulang roruhut nami rajai huta balian dohot dihamu na tua-tuan hutan nami. Akka raja nami apalagi opason ima dina pamukoh kita mandi na nami apalagi opason rumah-rumah kasasina tangan nai las disumuse marajai lumubi hula-hula nami rajai rumah pea pasahatun ada naulja kanadingkan ima sabun ni ina namion ima guru rajai akka raja nami mangido hami siya kasuhuton martang yang maha mutu debata asang kia nagabi mopo kana uli mopo kanadigan
mana putina uli mana putina lingka mo di koparan ida ina ngotu juluan nyarion buat kaum mo ditanya muna kerajaan nami ya kapudan oh pasu-pasu na pinasaha mo tuhami lumuwi ya iya nakon ina tua-tuaon asing rohani Tuhan apu may tutubiat Tuhan na jala jujung may di siwa jujunga pasu-pasu na uli doh pudan na pinasaha mo nay asal dohonan nabi na somonidot ina tua-tua aharba amadalat tujahu balatu madalat harbangan madalat tukuda balatu madalat tujahu raja nami yang kapasu-pasu doh pudan na pinasaha hula-hula apor nami may ho martongan di jauh tutuman ina tuhuf tiodo di lolote pasu-pasu na pinasaha mo na irasaha matuhabi sa unang mabubuan jala unang mamose asasaha masulu tinogu tumotea asina rohanya matkalibatan kita sa luna lele kita manguluhoras majalagabian silo pudi mahamira janami